ngasi February gi tarik 16 malemgi radio gi numit asida radio tabiriba mayam pumnumaki mafamda nungaiba phongdokchari amadi radio gi khuthangda mayamda wafam khara phongdoknabagi tanja phangbasimasu yamna nungaijai sir ngasi gi malemda radio gi thogdang asi karam haina khanbibage aina khanbada aikhoigi punsida radio na top top thogdang ama lori television miyamna pamnarabasu mamangda phambatai pukning changbatai madutada television yengbagi mahawdu phangba ngamgani radio dana madunate nahakna karigumba ama tawna radio adumak taba yai khudamoina nahakna car thawna lambi chinbagi phibam su adumak yengba yare radio su adumak taba yagani maduna nahaki wakhal choithokhanba karimata tawroi maduna radio gi tangai fadaba du adumak lengdana lekhigani haina khali prasar bharatina radio bu miyamna hena pamna hannabagi damak kari khongthang paikhat piri radio na India da di hojik phawbagi oina yamna maru oiba medium ama oinari miyoi billion namagi mathakta leiba sukpak chawkhraba leibak asi chayet naba kaya leibatana thana missing da yengluraga su pak chawbada yengluraga su khetnaba kaya ni India gi mafam kaya da radio gi mapan tangduna hingli masina makhoigi amatta ngairaba paulo fam su oinari bani prasar bharati haibasi miyam gi seba tawnaba leiba broadcasting organization amani aduna miyam da e pau yohannaba lepa leitana honari bani haukiba chahi kharasida maruina packet kiba thabak khara panba taragadi bharat ki kachin koya sinba thungna FM transmission yohannaba honaba sini aikoine FM station kaya mathang hangdoknaba honari masina maram oiduna bharat ki mipum khudingmakna radio tabagi changsu nongma gi hengalakli maruina digital amadi internet ki khuthangda hairiba mawong ani sida transmitter kaya ama digital motor sandokli masina miyoi kaya radio tabagi chang hengat halli ataba singda mapung phana pau phawdok na bangam halli arepa leitana pau piba classical music miyam da hena tahan na hotnaba miyam bu khangan ba mitmai panghan na basu honaribani hoisa atopa ani suba maroi ba khongthang amana mobile app news on air hairiba ani asi android amadi iphone gi khuthangda phangan ba sini masigi yamna top pa saktam amana masida live stream chani gi mathakta yauri haibadi radio network ayamba app amada pulap taba phangan ba sini masina ataba gi masinga si angak pu phangne hengat halli mi lak tara henbana masibu download tongnari hairiba page asi sijinabagi missing lak tara rom yoram lagani ngasidi hairiba singasina radio bu pamna hannabagi maruoiba khongthang oiri aroibada radio gi thorum sing satellite ki khuthang da taba phangali DTH ki mateng lauraga bharat ki kachin koya da leiba mafam sing FM na yobangam daba terrestrial medium na sokpangam daba internet ningthina phangdaba mafam kaya da su DTH ki mateng asi lauraga miyam da radio taba si dumak phangali hairiba sina takpadi medium wave transmission asi matam kharagi tungda soidana thupjin khragani haidana laujaba yarabrasa analog transmission chahi kaya sijinnarakpana ataba mi gi masing di khara hantare maramdi sohor semgalakpa masina fura dolan kaya ama sagalakpa concrete jungle semgalakpana ayuk nungthil gi matamda medium wave ki signal asi ningthina phangba ngamde masina maram oiduna ataba mi gi masing asi su asumak hantarakpani haina lowi malem gi oina su digital radio rom da mai onsinnarakli bani ataba singda su smartphone hena painarakpa maramasina terrestrial FM medium wave amadi internet streaming pumnamak phambak amada pulap punna taba yaba technology puthokpa tabani hiramasida IIT Kanpurna anuba khongthang ama oina direct to mobile broadcasting technology haiba ama puthoktuna radio su television su medium wave short wave network ama khaktada phanghanna honari bharat ki khena raba kaya sibu ngak tuna thamnana ba amadi apunba saktam sagatpada radio na lawriba thodang gi matangda wafam khara haibi yabra hoi aina khanbada radio haibasi makhal mathel kaya gi medium ni maramdi mafam sinba thungna yobangamba mafam dugi oiba wafam na mapung oiba radio gi puwari yenglaga su khangbangami makhal mathel kaya sibu yokatuna thamba asibu suni aina khwaidagi ngakpadi aina prasar bharati da join toba matamda
रेडियो का नक्नना थबक तौबा मतमददी रेडियो दा लोन अमदी तोंगान तोंगान बा डायलेक्ट कया दा थौरम कया अमा संदोकली हाइबदु खंगबा ngamki मसिना ताकपदी अखोइना मियोइ कांगलुप कयागी खेनबा कया अदु योखत्तुना थमनबा होटनबदा अचौबा थौदांग अमा लौरी पृथ्वीगी लेबाक अमत्तना अखोइना तौरिबा अचुक यामना मखल मथेल कयागी थौरम पुथोकपा असिगुमना तौबा लैरमलोइ खली मसिमक मालेमदा टॉप टॉप मसक अमनी अमरोमदा हाइरुरगदी मसिगिदमक गिनेस बुकता हाइनिंगलिबनी एवार्ड अमा फावबदी पीबा यारब्रा हाइना होइसा अदुदगी देमुक अवांग नोंगपोक लमदम लोमदा येंगसी लमदम असि पिक्चर अबसु लोन अमदी डायलेक्ट असि असुक्की मतिक यामख्रे लमदम सिददी रेडियो सिना अचौबा थौदांग अमा लौरी तोंगान तोंगान बच्चनबी कल्चर कयाबु योखत्पदा नतना रेडियो अमदी डिजिटल मीडियम के खुथांगदा लमदम असिबु मालेमदा सक्तागली एहाक तसेंगना ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल न तौरिबसिदा नुंगाइबा फावी अहानबो ओइना गारो खासी जयंतिया लोन चिंगबा कयागी थौरमसिंग डिजिटल मीडियम दा फंगनबा ngamle मतोसुमना ऑल इंडिया रेडियो ना अखोइगी अरीब चनबी कयाम सुंगाक्तुना थमली लोक संपदा प्रोजेक्ट ना भारत बर्षदा लैरिबा अखोइगी चिनबुंग वारी कयाबु रिकॉर्ड तौसिंदुना थमली ऑल इंडिया रेडियो सी सुपनगी नुंगाई हनबा अमदी पाव पिनबा खक्की नतना अरीब चनबी कयागी थवाई हापलेबा मीडियम अमसु ओइरिबनी सर मियामगिदमक थौरम संदोकलिबा मालेमगी ख्वाइदगी चाउबा ब्रॉडकास्टर अमा ओइरिबा प्रसार भारतीना समाजदा सोथना लैरिबा मियामगिदमक याइफनबा करी थौरांग लौबा याबगे हाइबदु ताजनिंगी अहोय भारत संविधानना पब्लिक ब्रॉडकास्टर अमदा सिनबा मरुइबा थौदांग लेबाक के अपुनबा सक्तम ngakpa अमदी नुंगसी चानबा पुरकपा ई पाउ संदोकपा असिदा नतना लेबाक असिगी ख्वाइदगी सोथरबा कना लेजद्रबा मियोय अदु फावबदा अखोइने यौननबगी पांदम थमली मखोइबुसु सरुक याहनबगी मफम पीरी माइके सोमदा येंगलुरगदी ऑल इंडिया रेडियो अमदी दूरदर्शन ना चही कयादगी मियामगिदमक ममल नाइद्रबा थौदांग लौदुना लागली ऑल इंडिया रेडियो न मियामगिदमक लौरिबा थौदांग संदोकलिबा थौरमसिंग असिदी यामना सिंथानिंगाइनी कनागुंबा लनाई संस्थान अमतना असिगुंबा थौदांग असि लौबा ngamdri खुदमोइना हंदक्ता लेबाक सिनबा थुंगना मियामना कन्ना nganakhiba सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए गी मतंगदा तोंगान तोंगानबा लनाई चैनल सिंगदा कया कन्ना मफम पिखिद्रगसु पब्लिक ब्रॉडकास्टर अमोइना तोंगान तोंगानबा लेबाक सिंग अदुदा ओटपी नेबिबगी चैथेंग फंगलबा मियोइ सिंग अदुना तमखिबा अवाबा थमोइगी मपाव ऑल इंडिया रेडियो मदी दूरदर्शन न संदोखी लनाई चैनल सिंगदुना पुनिंगलिबा माइकैदुदा अखोइ चटखिदे मशीनी लेबाक असिगी तोला तारबा सिंगिदमक्ता अखोइना लौबा ngamba थौदांग खरा हाइबदो अदुगा अमना सर लेबाक असिगी नहा सिंगदा करी करी खुदोंग चाबा सिंग पिबिरिबगे अहाय तसेंगना हाइरगदी लेबाक असिगी ई पाउ मीडिया गी लमदा थबक तौरिबा मसिंग यामलबा मियोइ कया असिगी टैलेंट सिंग असि ऑल इंडिया रेडियो दगी हौखिबनी हाइबमक याई लेबाक असिगी नहा सिंगी हैथोइ सिंथोइबा मतिक मगुन फोंदोक चनबगी अचौबा मफम ममा ऑल इंडिया रेडियो न पीरी अनो उनोबा थौरमसिंग हपचिंदुना नहा सिंगी टैलेंट एनर्जी कया उथोकनबा फंपाक अमसु ऑल इंडिया रेडियो ना ओइरी मतंग असिदा ऑल इंडिया रेडियो पुणे ना महिरोइ सिंग कौदुना स्टूडियो दा मकालाम न लीला सानाहनखिबा मखोइगी टैलेंट उथोक हनखिबगी पाउ ताबदा अय यामना नुंगाइखि मखोइना पांथोक चखिबा अदु वर्ल्ड क्लास ओइरमदबदी याय अदुबु अनौ अनौबा मखलगी थौरमसिंग चांगयेंग तौबगी थौवंग असिमक्ति यामना फै मखोइना लीला सानरिङैदा कैमेरा अमा खिल्लगा थंबदुना उबसु ताबसु पुल्लबा विजुअल रेडियो गुंबगी चांगयेंग अमसु मसिना ओइखिबनी सर सही खरगी ममांगदा नहा सिंगतगी ओइबा युबाबानी चैनल अमा लेरम्मी चैनल अदुना नहा सिंगदा मखोइगी टैलेंट उथोक चनबगी प्लेटफॉर्म अमा पीबदा नतना तुंगदा मपुंग फाबा ब्रॉडकास्टर अमा ओइरकनबगी तंजा अमसु पीरी अदुना तुंगदा नहा सिंगतगी ओइबा अखन्नबा चैनल अमा थंबीनबा थौरांग लेबिब्रा ताकबियु सर अहोय याम चुमी मसिगी मतंगदा अखन्नबा चैनल थमननबा अखोइना सोइदना यंगसिनजगनी अदुबो अखोइगी एफएम चैनल सिंग असिना यामना फरबा प्लेटफॉर्म अमा नसिगी ओइनदि पीरी सर एफएम ना थोरम संदोकलिबा मफम हाइबदी सोहोर खुंगंग अदुगी मियामगा नकनना चटपगा लोइनना मियामनसु मसिदा सरुक याबगी खुदोंग चाबा मसु अदुमक लेरिबनी अनौबा मतम असिगा चुनबा मवंगदा रेडियो जॉकी आरजे सिंगना निंगथीजन पुदुना मियामबु गारी तोंगलगा चटपबु ओइरबसु नुंगाइरबा थोरम सिंग अदुमक तावा फंगली
अदुना FM असि यामना फरब प्लेटफॉर्म अमनी Hoi, sir, ngasi malem gi radio gi numit asiga mari leinana leibak asigi miam amadi digital platform da malem thung na sandokli ba thauram sing oibana malem gi miam da kari paujel pibining. Ahoy, numitchega mari leinana ina pizaning ba paujel hairagadi karigumba adomna Bharat asi khange hairaba leibak asi thokliba thokdok wathok singi asengba masak khange hairagadi nongchuplonggi e paugi channel singna haibatu khakta da thajabiganu humduna su puhanbiganu maramdi Bharat asi maikei pumna makta yenglubada asukki matik pak chauba asukki matik khenabana thallaba aikoina khangbada hotnabada lukhraba lamdam ama leibak ama oiribani maramasina leibak asigi public broadcaster asina khwaidigi thajaba yaba khwaidigi faraba medium haibadu oiri Bharat ki asengma masak khangnanabagidamag miyamna public broadcaster da thajaba thambiyu haibasini Hoi, sir. Sarvo amuka su thagachari. thagachari